za kwehanuza nyo Tinkwesire wabaguma kureka nkwetsira omurembo mumpurikize gi tinkweta wabaguma tinkweta mutu gwanje kureka ninkweta umutugo murangi umurangi kwara kutambire birnanye nakutambira abo kuba nanye ndahabacwezi koraze bukanga wakira birnanye nakutambira nimbagambira kwonka butamanya mukajonka numuzo mu ndembo hura twayerigira rwenzori oza nkai twayerigira rwenzori oza bukanga twayerigira rwenzori oza mutukura twayerigira rwenzori oza mbara twayerigira rwenzori imwe. Why it sounds like that? Imwe abana bose mu ndembo ekiri kumanyisa marayiko rukwija nashitama haruguru mwoyo nari haruguru muherere yikorazo mu rembo rwana basa wakira omangu baguma yakutambirayo korazo mu rembo rwa magundu na rwa kukweba na rwa kagize iki na rwa kakwanze na rwa natamba na rwa kagare omanyengo baguma ariyo kandi nanyekoreje mu rembo rwanje omanyengo muhereza nabasa kushanga abo kuba marayiko rukozesa abantu abo nomwe. It is universal. Ekigambe kimba ibyo nabagambire tumukubihurikiza imwe numuhurikiza Yesu awonya atarukora atenga atakuonyanga ko so tinkwakanisa abana ba Yesu but musheme you should revise kandi nabone mukanyenda kuhakanisa nimbasa no kuhakanisa abo kubanyotomerwa abacwezi kundo kuhakanisa tariho moyo gono gwakubasa kugira ngo nugwisha kundomba ngo nahakanisa no nyontumirwa bakama bensi kandi they are still standing. My God is big. My God is big. Is not small to be scared at all. My God is big. So mureke kuboya okashangano ija kutabara nabishukuru bawe ngutora manyire egi nenzamba ndiyo ningitera obusinja barungi.